Minista muveani wa uiti na uima wa mwi kauntini ya Masaku Daniel Yumbia ni watia uya ana kana abitho wakindini wakikalo na andiki mama uvo na vala Yumbia utanaweta itumi sia kutia uya ona uyo uvo ni waweta kana nominate kunengane valua wa kutia uya kwi governor wa Vinya Ndeti kutia uya kwa Yumbia kuyuka kabina ka enendi kauntini ya Masaku methitwa maiteta kumana na uiti mutwe kuma sipitalini kivathukanio ma county Daniel Mwangala tueleze kwa wedhiani. Itina wa kusoma Biblia ivukune ya mutavania kilungu cha katatu Yumbia ni wawetaga na evinda ya kilaundu evinda ya kuthukuma na evinda ya kutia wea. I want to say that as the Bible says in Ecclesiastes 3, there is a time for everything. There is a time to cry and a time to laugh. There is a time to come in and a time to leave. My time to leave the department as the Minister for Health in Machakos County Government has come. Kwisila valuani ula waandikia gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti Daniel Yumbia ni waelesekana vevinda ya kilaundu na evinda yake ya kutia weta minister muveani wa uiti serikali ya kaunti ya Masaku nilivikie ona kutwikana na umbula ona vanini kitumi chake cha kutia wea. This evening, I have written a resignation letter to Her Excellency, Honorable Wavinya Ndeti. It says, Honorable Wavinya Ndeti, EGH, Governor Machakos County. Dear Your Excellency, reference is resignation from the position of CC Hem Health. Reference is made to the above, and I hereby tender my resignation as the Chief Executive Committee Member for Health, effective from the date of this letter. I wish to thank you, to take this opportunity to thank you for the opportunity you accorded me to serve in your cabinet. Tina wa kusoma valua huu Yumbia ni womba ni miyo yake walakati wa miyeno ni hivyo Biblia ya kikamba na kisungu visaila wa kunitwe ena musumbi Dr. William Ruto ingi evo na gavana wa kaunti ya Masaku na Midhinzio ila wanengiwe ya kuona ni uthukumi wake musio ta minister serikali ya kaunti ya Masaku na umala ofisini. Sasa nasema hivi, jambo ambalo mimi sijasema isiwekwe kwa mdomo yangu. Yale yote nilitaka kusema yako kwa hii barua. Asanteni. Kutia wea kwa Daniel Yumbia ni kuokelea maukule manene kuyuka ivindani vudu itinaola na munene wa thukumi ofisini wa governor wa Masaku Lawrence Govi kuvutwa wea kwa itumila ita namba kueleka. Tia elioka matiete wea kana kuvutwa kuma ukavani wa utongo serikali ni akaunti ya Masaku indi ula wa minister muveani wa devolution serikali ni no Masaku Joyce Mwikali ni wongamiwe wea na kuvikia umunde ndaisa kutungwa ungi ula wongamiwe wea ni minister muveani wa Itheka Philip Kilonzo vala nake minister muveani wa Mwika na Mathau Onesmus Mwasya watiye wea onake ataisa unengane kitumi kila chatumie atia wea autewa maminista su maofisa mbe watatu kana ma chief officers ma serikali ya kaunti ya Masaku ni maminite utia wea ikuli nene yende kuthunguta ene ndini ni chaukio ya kingi ndini wa serikali ya kaunti ya Masaku. I thank you. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kumva kauntini ya Masaku.